Tekereza nawe imodoka ihenze cyane kuruta indege zimwe na zimwe dusanzwe tuzi. Imodoka ihenze cyane ku buryo abantu bake ku isi aribo bayitunga. Izi rimwe na rimwe ntabwo ari imodoka zisanzwe, ahubwo ni ibice bimwe na bimwe by'ubugeni, ibikoresho bimwe bitaboneka ahantu henshi, ndetse kandi n'ikoranabuhanga ridasanzwe bituma izo modoka zigaragara nk'aho ari iz'ahazaza kandi dusanzwe tuzibona uyu munsi. Ubundi imodoka ya mbere ihenze ku isi igura amafaranga ibihumbi 100 by'amamiliyoni y'amadolari ku buryo utabyiyumvisha. Tekereza ko aya mafaranga ushobora kuhagura imodoka nyinshi ibihumbi zisanzwe tubona, ndetse n'imodoka zidasanzwe, ndetse n'inyubako nanone tudasanzwe tugira, zimwe twita ko zihenze, ndetse ukaba wanaguramo n'ikigwa gitoya gisanzwe. None wakwibaza ngo niki izi modoka zifite isi n'imodoka zidafite ku buryo ziba zihenze kuri uru rwego? Kuki umuntu umwe yafata amafaranga angana atya akayashora ku modoka imwe ifite amapine 4? Umunsi tugiye kuba twamenya imodoka 10 zihenze ku isi zigeze zikorwa kuva umuntu yaremwa. Njye ndi iFabrics. Ku mwanya wa 10 tugasanga imodoka idasanzwe cyane yitwa Bugatti Divo, yakozwe na kampani yitwa Bugatti. Imodoka irahenze cyane ku buryo igura miliyoni 5.8 by'amadolari y'Amerika. Aya ni amafaranga menshi mu manyarwanda ku buryo utanabyiyumvisha. None kugira ngo mbe kunitangaje, tekereza ko hakozwe imodoka 40 gusa ku isi hose. Nta zindi modoka wabona zirenze 40, bivuze ngo n'abantu bazitunze ni abantu 40 gusa ku isi. Ikoresha engine cyangwa se moteri ihambaye cyane yitwa 8.0 liter W16, ishobora kuba yakora horsepower 1500. Bitandukanye n'izindi modoka, Divo ubundi iyo yakozwe kugira ngo bite ku muvuduko cyane, ndetse yanakozwe ku buryo ashobora kuba yakwihuta cyane kandi ntagire ikibazo igira, ikagomeza ihamye nta kibazo. Ku mwanya wa 9 tugasanga imodoka idasanzwe cyane yitwa Pagani Huayra Kodalunga, yakozwe na kampani yitwa Pagani Automobile. Tekereza ko iyi modoka igura asaga miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Iyo urebye ushobora kujyana imodoka isanzwe ikoreshwa mu siganwa yo gutwara imodoka, gusa imodoka ikoranabuhanga ridasanzwe ku buryo utabyiyumvisha. No kugira ngo ubyiyumvishe neza, tekereza ko hakozwe imodoka 5 gusa ku isi hose. Bivuze ngo abantu bashaka kuba bayifite ni abantu 5 bonyine, kuko nyine nta zindi modoka zisanzwe zimeze gutya zihari, ni 5 zonyine. Ibice byose by'inyuma byakozwe n'amaboko ya muntu, harimo carbon fiber body ndetse na luxury interior ihambaye cyane. Ifite moteri yitwa twin turbo V12 engine, ishobora kuba yakora horsepower 800. Imodoka ubundi yakorewe mu Butaliyani, ndetse kandi ikaba ihambaye cyane kuko n'inyuma ikoranye ubugeni budasanzwe. Ku mwanya wa 8 naho turasanga imodoka idasanzwe cyane yitwa Bugatti Centodieci, yakozwe na kampani n'ubundi yitwa Bugatti. Imodoka nayo irenze cyane ku buryo igura amafaranga asaga miliyoni 9, kandi aya ni amadolari y'Amerika. Iri mu modoka ziboneka hake cyane kuko naho hakozwe imodoka 10 gusa, nta zindi modoka zihari zakozwe. Moteri yayo yitwa W16 engine, ishobora kuba yakora horsepower 1600. Tekereza nayo imodoka ishobora kuba yakongera umuvuduko kuva kuri zirigeta igera kuri kilometero 100 mu isaha imwe mu masegonda 2 gusa n'ibice 4. Ibintu ntabwo bisanzwe ko imodoka iba yava kuri zirigeta igera ku 100 nta wundi muvuduko inyuzemo, ariko imodoka yarabikora kandi igomeza imigenda bisanzwe nta n'ikibazo cyabaye. Ku mwanya wa 7 turasanga imodoka yitwa Mercedes Maybach Exelero, yakozwe n'uruganda rwa Mercedes Benz, kandi ikaba ihagaze amafaranga asaga miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Tekereza ko imodoka yakozwe ari imwe gusa ku buryo nta wundi muntu ifite uretse umuntu umwe gusa, ubwo waba warayiguze. Iyi modoka ifite engine cyangwa se moteri yitwa twin turbo V12 engine, ishobora gukora horsepower ya 700. Wumve ko iyi modoka ihenze cyane ku buryo utabyiyumvisha. Ku mwanya wa 6 turasanga imodoka yitwa Pagani Zonda HP Barchetta, nanone yakozwe na kampani yitwa Pagani Automobile. Tekereza ko iyi modoka igura miliyoni 17.5 z'amadolari y'Amerika. Ubundi iri mu modoka zihambaye cyane kandi zigaragara neza zigeze zikorwa. Tekereza ko hakozwe imodoka 3 gusa mu isi hose, kandi yo n'ubundi ikoresha moteri yitwa V12 engine,
ndetse kandi kimwe n'iya mbere twavuze, inyuma hakaba hakoreshejwe fiber carbon cyangwa se carbon fiber yakozwe n'ibiganza bya muntu. Yakorewe nayo mu Butaliyani, kandi buri kintu cyose cyakozwe cyerekana uburyo Abataliyani nabo bakaze mu gukora ibijyanye n'imodoka. Ku mwanya wa gatanu turasanga imodoka yitwa Bugatti La Voiture Noire. Imodoka n'ubundi yakozwe na kampani ya Bugatti, kandi ikaba igura amafaranga asaga miliyoni 18.7 z'amadolari y'Amerika. Ubundi mu busanzwe iyi modoka isobanuye black car cyangwa se imodoka y'umukara. Ubundi izi ni mu modoka zakozwe cyane zihambaye kandi zitigeze zibaho mu mateka ya muntu. Tekereza ko hakozwe imodoka imwe gusa nanone, kandi ubwo bivuze ngo n'umuntu uyifite ni umwe kuko nyine hakozwe imwe. Inyuma n'ubundi hakozwe carbon fiber niyo yakoreshejwe kugira ngo bakore inyuma kandi bakoresha ibiganza bya muntu. Ndetse kandi moteri yayo yitwa W16 engine, ikaba ihambaye cyane nk'uko twabivuze haruguru. Kandi yakozwe bagendeye ku kintu gitangaje mu mateka cya Bugatti cyitwaga 50 SC Atlantic. Bitewe n'ukuntu yakoranywe n'amateka cyane ndetse n'ubwiza, bigira imwe mu modoka zihenze cyane kandi zigaragara neza ku isi. Ku mwanya wa kane ho turasanga imodoka yitwa Rolls Royce Boater, yakozwe na kampani yitwa Rolls Royce, kandi ikaba igura amafaranga asaga miliyoni 28 z'amadolari y'Amerika. Kandi imodoka naho hakozwe 3 gusa, bivuze ngo n'abantu bayitunze ni 3 gusa, ntabwo barenga. Inyuma n'ubundi bakoresha ibiganza bya muntu gusa, bagenda bakoresha ibintu bihambaye cyane nk'ibiti bihambaye utapfa kubona ahantu hariho hose. Umve ko imodoka idasanzwe, kabone naho ubona isa nk'isanzwe. Ku mwanya wa gatatu turaza kuvuga imodoka yakozwe cyane kandi ihenze, yanagiye no bakora imodoka ya gatanu navuze. Imodoka bayita Bugatti Type 57 SC Atlantic. Imodoka n'ubundi yakozwe na kampani ya Bugatti, ikorwa mu 1930, ndetse kandi ikaba igura amafaranga hagati ya miliyoni 40 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Hakozwe imodoka enye gusa, bikayigira idasanzwe kandi iboneka gake cyane. Ubundi imodoka impamvu ihenze cyane nuko iyo imeze nk'ikintu cy'amateka, ku buryo uyifite umeze nk'uko ufite nk'igisigi gihambaye cyane mu mateka cyane. Noneho ku mwanya wa kabiri turasanga imodoka yitwa Rolls Royce La Rose Noire Droptail. Iyi yakozwe na kampani yitwa Rolls Royce nk'uko nabivuze, kandi ikaba igura amafaranga asaga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Iyi nayo haboneka ingero nkeya cyane z'izi modoka, kandi kuzibona biragoye cyane. Ifite uburyo yihariyemo cyane, ku buryo nyine byakugora kuba wayibona ahantu hariho hose. Yaba imbere n'inyuma hagiye hakoreshwamo ibikoresho byakozwe n'amaboko ya muntu, gusa bitaka cyane ku buryo ubona nyine itangaje kandi igaragara neza. Ku mwanya wa mbere rero twahageze. Imodoka ya mbere bayita Mercedes Benz 300 SLR Arenault Coupe, yakozwe na kampani yitwa Mercedes Benz. Iyi modoka yarahenze cyane ku buryo igura amafaranga asaga miliyoni 142 z'amadolari y'Amerika. Iyi modoka ubundi yakozwe mu 1950, kandi ikaba yarakozwe kera cyane. Ubwo nyine urumva yuko impamvu bagenderaho cyane bayitaho nuko nyine ari kimwe bintu bitangaje cyakozwe kera kandi kimeze nk'ubugeni, ku buryo nyine umuntu ugifite aba afite nk'ikintu cya kera cyane kandi cyakozwe n'ubugeni budasanzwe, bityo bikabituma ihenda cyane. Hakozwe imodoka 2 gusa, bivuze ngo n'abantu bazifite ni 2 gusa. Ubundi izo modoka ntago zagurishwaga, gusa muri 2022 imwe yagurishijwe amafaranga asaga miliyoni 142 z'amadolari y'Amerika. Niyo mpamvu bavuga yuko imodoka zihenze, kandi niyo ya mbere yagurishijwe kuri aya mafaranga.